Ahela bla ka ijara mhlengo maforce try by force kwala eka channel 95 channel lemtiselaka swilo swa ku saseka minkarhini hinkwayo loko mi nga se subscriber teka nkarhi lowani mi subscriber ha titsongahata leswaku support ni channel leyiwani yi kula ku fana na tin'wana ti-channel tshame na nkulu wa munhu laha i Maroya Chauke Ay ba mfos fikana ku va mi amukela eka channel 95 xibixando ya kesengo na ku xeweta vayingiseri na varhandi na vaseketeri va channel 95 na varhandi va mina Maroya Chauke. okay lava ku tiva man hi ve na mburisano na n'wina eka nkarhi lowu nga hundza kambe sweswi ni lava ku tiva ku eka gondzo ra n'wina ra vunanga mi tirhe na va mani Ni hinkwavo mi nga si munhu ni nga si munhu ni tirhe na munhu wo fana na The Late Magazine ivi ku va na The Living Magazine i xin'wana xa xitlangi xa base git loko Mshengu va nga ri kona hi xona xi khomelaka hala ka swilo swa ndhuma ni na Madida ni na Evans ni na va Themba Xikombe va makwenu wa kona va Kulani va Sis Ness va Sis Joyce ni tirhile va Sis Vuyelwa va Sis Flora va Sis Sandlen va Bojo Shirimani Praise Rangani Penny Mayengani ni Kandili stage performer na Papa Penny Papa Jojo Malego madokodela loko hi va owner Dr. Thomas Chauke na va The Late Shirinda MD Shirinda va The Late Roy Phiri ibangoma leyo nandiya ngopfu leya phinda mzala ni tirhile man na le ka vo Ganyani family ni tirhile na va DJ Ganyani va Press Rangani va Taviki na n'wina Maforce hi tirhe swin'we va Mshengu va Savana ngoveni ku hlaya ku xurha loko no tshuka un'wana ni n'wi rivele a no ka ni nga n'wi rhandzi ni nga ni n'wi rivala mara ni tirha na vanhu vo tala va DJ Mkon'wana ya tirhiwile mi ana lo yimela ku vona ku mi ta ni siya mi ri kwala tlhelo va Maforce mi bedrums ni chava malembe ndzhaku ka swilo swa ndhuma hi n'wina mi nga dumisa mina hi rhandza ra chukela ni nga rivala vanhu hinkwavo ni nga rivala ni tirhile va maxin'wana va ri Vusi xigada Mavusi Mavusi xa hala vanhu va ka va Makuleka hala ni tirhile na va The Late Mambawulele ka album ya kona heyi ku tirhiwile va gondo a ri lehile kahle aka la vunangeni ni nga vula ku ni tirhile swinene hi ku navela ka mina ni la ku tikuma ni contributa 60% aka music va South Africa hinkwavo not wa Xitsonga ntsena yes okay la ta tiva ku na vayimbeleri va ku tala lava loko rixini ntirho wa vona i ku va va composer tinsimu vo wisa loko va tekanyana break nyana va tlhela va vuyela tshama ku ri busy n'wehe loko mi nga ri busy swa ntlambi mi busy ngopfu yini mina mba Maforce na full time job la ni tirhaka 8 to 5 Monday to Friday ni tirhaka South African Revenue Services tanihi un'wana wa lava vonaka ku economy ya tiko yi famba kahle SARS a SARS kwalaho vanhu va hakelaka ko xibalo na mina na hakela a swi khataleki ku hava 30% discount tanihi ku fana munhu wo tirha jopeni loko u xava buruku ku tirha kwala tax a yi kheti ya yi ba kwalaho kukulu and especially mi ni tirha kwalaya ingaku ni hakela ku tlanga van'wana okay ni vone loko ni fika tolo lawani mi ni nghenisa lomu ya maka mi ni kombakomba laha kaya ku saseka ka kona and then a ni nga ri na mhaka ngopfu na swona leswin'wanyana mbilu ya mina a yi ri hala mi nga hetelela hi kona ku ni nghenisa a studio mi ni nghenisa studio ni vone studio xa ku saseka swinene na swipikara na kahle a ku xoti nchumu ku endleka yini swipikara mama Maforce aka business rin'wana na rin'wana or aka tirhi rin'wana na rin'wana munhu u fanele a kula hi le ku kuleni ku ta ba nkarhi laha swi nga ta hi tsandza ku khandziya stage hi phikizana na swifantani leswi swi nga fika swi nga tevukela swi fikini va swa makhombo u lava ku ta swi dojisa ku yini nkarhi wa swona va Maforce if you go back to 2006 to 2015 2016 a ku ri nkarhi wa hina ku ri 10 years hi tele ngopfu van'wana a va last even 3 years hina hi tshamile malembenyana aka music till today na ha ri ku xitikisini na vona va xa makhombo valava lava ku va komba makhombo lawa so the plan going forward va Maforce i ku ni xavi stage and sound ni lava ku va ni promoter especially vona vo xa makhombo va lama vulaka the new upcoming artist leti
tinga tona tinga broken today. It is our responsibilities tanihi tinqambi letikulu ku vona ku tigigi ti tshama ti ri kona ti nga kayiveli swi nga fani na tin'wani tinqambi a za a huma hi byebyi a nga se tshama rhambi wa ya cina a nga fiti ku xiteji i cini so if swi kona sweswo ve va tele ngopfu ku na yi kona nqambi leyi nga ku release ka number 15 namuntlha hi nga yi tiviki ni tshame ni hlangana na nqambi yin'wana malembe ndzhaku khale ka ha xava swa ti-CD na DVD hi ri laha ka Malamulele laya a ku tramisa un'wana a xavisa ti-CD so se misa luya a khomi number 9 album ya yena yi fanele ya deliviwa ku va ta xavisa se ni chuwa ku number 9 a khome number 9 ku album ya yena number 9 mara number 9 yi fanele ya vekiwa exitokweni yi xavisiwa album ya yena number 9 ene kambe yaleyo na namuntlha ndzi yi tiva ni sure loko va ya ha record ne hi ku a yi ri mahlweni ka mina maybe mina ni ri na number 3 yi nga va se khiyeka va number 25 no to break through as always I think that's why today is important ku ri hi advise tinqambi ta hina ku a ti tirhisi Facebook a ti tirhisi ti-Twitter ti-YouTube ku va ti kota ku fikelela vanhwini kun'wana wa ti xavisa mahala swi bohi ku hakeriwa loko u vona ku fanele ku tiveka during our time hi vi na nkateko wa ku vo Hanks the late a va hanya va 5 rand mavunda va un'wana va menjisa va kota ku hi yisela vamakwenu va ya hi promota group yaleyo va khosa liya va tirhi ngopfu khale lavaya hina ku va u tiveka u fanele u ya vanhwini u ya ti promota and ku tlangiwa ka munghana wa nena nkarhi luwa a wu twa u penga hi ku tsaka why because automatically loko vona nga byana bya amoyeni a swi tiveka ku hayi wena se u dumile a swi nga olovi va mavos so today munhu wa kota ku nghena ndzeni ka yindlu a ndzhaka mukhuku a henhla ka mbedwa a programa madamu malama loko a heta ku record a vhela a release ka YouTube Facebook loko xikombo xi n'wi hlamurile a va a trend a tiveka a swa ha fani na khale masiku lama swi olova hina hi dume ku ri ha Facebook vavos swa tika so marito ya n'wina ya ku hetelela Chauke eka valandzeri va channel 95 na channel ya n'wina Marhole ya Chauke channel rini ka vona i ku vanhu a va hi seketeli a va hi sapoti i rirhandzu ra vona i seketelo wa vona lowu endlaka ku ri hi tiya hi humelela hi tshama hi ri kona namuntlha because if vo ka va nga hi nyiki support komba ku va hi rhandza a swi hi bohi va ku hi tshama hi vatlela vunanga hi ngo va tshika va yindlu ya bora nkarhi wun'wani i kuma xisa xi tshame xi langutana na nsati ni xi nga swi tivi na ku xi ta bula hi yini mara loko ku ri na music va kota ku pfulela va yingisela hina tinqambi leti hi va ku hi va phemela vunanga hi karhi hi tshinya lomu mindyangwini ku fika weekend ku a yini ku hala va palms ka ciniwa masiku malama ku nga na swigaza Monday every Monday vanhu va dzumba va kuma hi va phamela vunanga lexi vanhu va fanele ku xi twisisa i ku ri people at our age mina na n'wina va mavosi hi ku tswariwa hi titanga hi va lembe rin'we a hi nga ha swi koti leswiya hi nga swi endla 15 years ago sweswiwani loko hi endla se ho lwela ku maviti ma hina ma tshama ma ri kona marhoya yi ta tshama ma ri marhoya i vito leri nga buildiwa for nkarhi wo leha ma twisisa so na loko ni endla event ni expecta genge yaliya ya hina ku va yona leyi taku yi ta hi support hi xitalo because hi ko tala I would prefer ku ri loko ni ku ni ya ku performeni ni ya va ni ka band and ni mi lava mi vuya ka ti-drums va mavosi ni mi lava mi ta ba leswiya ni tivisaka swona va mavosi ti cinciwa so ni nga va tshembisa vanhu ku ri lembe leri Swibhi swa Ndhuma album kumbe single xin'we xa swona hi ta va ndlela and then lava the original Swibhi swa Ndhuma ku va hina hi endlaku this song hi tlhela hi khandziya xiteji hi va bela hi va dyondzisa music ku ri ho va dyondzisa ku music i ncini a hi ri hi lava ku va tlula mara a va tivi ku music wa Xitsonga i ncini music wa Xitsonga u huma kwihi ni nga va ni hetile lexi ni xi kombelaka eka vona ku a va hi support a va hi rhendela ka ti-Facebook page ka ti-Twitter ku ri at least leswi hi va ku hi karhi hi swi endla va va karhi va tiva ku ri kambe yi busy yini ya kwini ya cina kwihi a swa ha fani na minkarhi leyi vhela swi tika swilo swa olova ni endla event namuntlha ba mavosi no tsala ku ni tshama kwala ya vona munhu wa ka Matiyani ku marhoya va ta va kha va cina ka a Rhodes ka Magumuza kumbe ka Xigali ka Magumuza Chauke ni khensa swinene u khensa mina
Como mi nga rivala ku landzelela Maroya Chauke eka YouTube Maroya Chauke. at Maroya Chauke kasi nakambe va kona eka Facebook page ya vona ya Maroya Chauke na mina landzeleli eka @mafosi95 Mafosi channel 95 mi le ka Facebook ni Mafosi try Chauke Hi va hlengo kahle kahle Yeah. i Chauke Chauke. Chauke nga na xichawukani hi swona sweswo Yeah. thank you ID ta vona quality Chauke bale until ku mi heti siku yini swa ha ri swa swara swa famba posa